moja morigiri nande nigo chara gire chinse kumye karangu kwale na SMS to ya mangana mayebe na tonda kwa sangiri kuria kete kaboniga no kubori kwa na ikaranso iki goseira chinga kechuranya ora manyana ali tonda ko sangiri korukiaga kete go ikaboni karense ya Kenya gosekero bunge nene egendete kurigiria amalieta ali gose robodi rwekiwe ne kamati elia chore tukuringori abawasiri bali 22 na babere banyadi bagochona muraibuense Dr. William Ruto anene kero maturity leader we ebunge yo Kimani Inchungwa anyara kagotebie ebunge buna eliete rimo nigo lianyarete ligo kanwa agosoyo mogwa bali bachoretwe nigo bona nyarete kao kanwa ne kamati yudo chikuriri gochesa mangana ito arororyo obakao kanwa ase Gusii osase barasara mawasiri ya choretu muraibuense Dr. William Ruto boigo muraibuense ritkura ni gagenda go ikasense meli ya Kibra ase acha kyumuroberio bobwaga chwe nyumba nero murobiro mende buna affordable housing ayuna gati ya kolenira semaro wayaboniga nago likandio benanche go ikomwere buna butambire dariane Brighton Makoli Inyorona nabakonda ko yabwate mangana ya withira sense meli ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital baiga sense mo ya YouTube nabako tonyora Ndizi TV News okanya chinga kito tweet @Ndizi TV News baiga kerengal kiao yotukiari ndikirensa kireta ka withira se namba irase screen ya ugarabu aya chinsa komini tokanya chaka kurwa sense meli ye factory yogembo anene abaremi bekemeli ye cha kurwa sense meyo ni goli tukurarero bakorokobekana komorembe annekero bakomochubo teneli bolio bokoro bwechae anna ba director bali barweto bisi asibaderuna nigo bakare kole to boturubanu asobokoreri bwa ba director bayi abanyara bagocho asentunde eyiga baho kwana sense meini go bono barurege kurege tindi bocha sebali bandete goturubania abokoreri bwekemeli gechaya sense meyo Maria tango ku patro babuta no chi 71 ms aba director tu chorta bayia ngitu abeto morongo to kwacha mukaso igoro araba director ga pesa baso to bisi ngito kuli musara bunu muntu ri kilo musara obisi akonyo musara kilo mutie nale ko sabaye bali bakoro kabara anje de bato tigane bakanyenga ki abeike bachi kuli yekero ki abakatiga bae ku semba egwa lakini kwa taketi nande ntoko bantu bataketi pi ba kwa nkoro kwa ondaro tieno o 86 e factory yogembo intubono iga munatuacha maandamano igo toigwete obororo bonene obororobo igo bokorune bintu biria aba director bari abakoro bagokora bakorete ekagera tugacha gocha omokutano ekara tuache to omokutano eyere memorandum of association tuaeteti igo tuaeteti nga tong'anyi share chigende omonto yomo asomurimi ekera twakorete igo tokaruororo tukagenda tukachora aba director aba barobisi igo twababege to obisi legally ase ng'encho twachenche tirichiko likabekure asomonto yomo orobotiro no rwabaremi ni goranda kobekwa liko no mulekyo tsara nyarangi ntita asora chikronyora sinjere bukiranu gekuragense yemo yabona margo bakiro togotikana na ayuni gotogosuka kedo ikasensemo yabamenyi osaba abanyene chioteli ni nyumba chokwegokya kurwa sensemo ya nyamache ni gobono be murunganirie anene keroba komoji abateneneli be county ya Kisii ekeroba ikasenseme na kuboboli obokoreri bw'ichioteli ejoamo ne chinyumba chokwegokya asimana bateruna barabo nigo babwatete amachiko konenda abo bisabu nigo bago ikasenseme yuna gutaga guturubani obokoreri ibwa abo asekira egasi abo yakira litko kuna bono tukarense moya nyamacha iga turochichi maganara kuna gosoka make abantu baito bakurugura aba baito turi bari kirase sub county yaito nyamache tuanyore shida ya mase harassment ye biashara byaito munya biashara byaito yo mana umisu na umia sana kulingana n'ibintu bya irirwe asomutie nyomo gima bitana koirana ne kiombe kya Rika Traders Association twatemiro kufuatilia magana ayo mpaka twarorire nga koya ikera tole na kugamba n'abantu bali bali responsible twagamba na barabura lakini ntoro chinto yote no machiwa mana yogoto otokonya egera tukaimoka torora tuimukia tuake na ndo tusabe serikali yeito na county yeito mwesime wa Simbarati aingirie gente ke bune konyarekana
Oroboti urubono naroni goro endete kwariganiwa no moriki utumidwe mumanyi machikoro nyarati koraga enseyemo yabono marawe krodo guska bosio yoto kwenda wikase county ya Nyamira sebono county iyo ya Nyarire ege kwarigania oroboti rugo chigotwara chikamati chirira choko kurigeria bokoreri ase county iyo ya Nyamira korengana no monogeri webunge iyo enoko kero niyo banatebruna nigo baitabrane no roboti uru rwatumetuo chi ase bunge iyo anekero chikamati au chigo chikurigeria na korosiwa erikoreto bokoreri ase county ya Nyamira. Litukolia lero bunge ya ito ya Nyamira yanyari kubage gwetia amalieta ye chikomiti mbali kiri kigo kikonyara kwa gukora uburingoria gose eroli kurukuya oversight wikia se iki department kire ensemeli ende ya serikali ya executive yo mo governor igonto bwa chikomiti mbali buna lichiko ligoteba lero na matuko 35 kurutua igolete bunge igolende nta somoro ulikuko beke bunge tiale asogo kolegas eria abana inji ba expected bunge ya itekole yongo na gusuka tole weekend ndo wende konyora aba chief officer to wende ko fet abo wende ko babwende te kolingo likuwa se eke gwangu yechi committee ekitwa etirero igolende go chimotune wiki enyin konyora ulenga ngona ko kora turamangana yechi serikali chetu konyabeka in Oroboti urubono ni orendete kwariganiwa no moriki wetu mangi korwase county ya Nyamira bagana no chikoronyora gikoragense yemo yabono marogobe kerto gusuka bosio ni gobono ekera borokiwa na boroke bandete kwarigan go chia samatemo manne yo mwako yoiga no morobiro CBC ni gobone skuru yabamuraya St Joseph Nyabigena nero taratibu maega asenero ye ariganirie mono kegima go chia samatemo yomo no morobiro CBC buna omwarimu mokonyi bo mwarimu monene agotomanyi korwase skuru eyu. My name is Mr. Sosi Tom. I'm the Deputy Principal in charge of Curriculum, St. Joseph Nyabigena Boys High School. As a school, we also not in a very clear picture of what we expect really to happen as a program we roll out, especially given the fact that the secondary schools have been identified as the schools that will domicile the new the CPC class of the CPC class, that is the junior secondary. So in terms of preparedness, the ministry has put up 2 classes, and I'm sure you were able to see them. So we want to believe that the 2 classes will adequately address the issue of infrastructure. Ayoma na mangurwa siskuru na chirobe ni gukonyana na no muri kitondemo Steven gekoragense ya mwe nera chukuma igoro yoroboti rekordo gusuka bosio ni gobono murai bwense William Ruto anyarire ka tabune serikali ya nigerenge tukobeke meroberio ya ben tambe gosorio konyoro go kekorengane ni gateruna ni gobono babekire meroberio chikwena kibuna ama agori yebintu ao ane aliyobosi ngoke ara sense yaito ya Kenya nigaja kwanaya litukorero kerani obwaga chiwe chinyomba sense meria Kibra ine county ya Nairobi asumurubiri umanyikana tebuna affordable housing oyago tabuno lenge tujigokonya abamenyi bense ya Kenya asumurubiri chinyomba keralire irabuna na chigokore birengo bya uchumi gokina sense ya Kenya. Si ni kweli? Na mimi niliwaambia ya kwamba lazima tuteremushe bei ya unga ikuje chini. Na hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Tayari tumepatia wakulima wetu mbolea magunia 1.5 milioni na tunawapatia ingine magunia 6 wazalishe chakula, ndio chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na bei ya unga tuanze kuiteremusha. Mimi nataka niwaambie hivi, wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4, si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha.
Azajinga geje jumura ibwense nigatebi bari bekirana somo yego yubu bochaki ubwagachi bw'inyomba bona eneringa kiyoko bona bakenya bonse batakirigo chamuna koleta magendero erinde gukini birengo bya uchumi yense ya Kenya. Huyu mama Shiro, chairman wa hapa Canaan, amesema ya kwamba alikuwa anipendi sana, na kwa sababu umenipenda hata mimi nakupenda sana, ndio. Na ni kwa sababu sisi wote tunakubaliana. Tumemaliza mambo ya siasa jameni, si ndio? Na mimi nataka niwahakikishie hakuna mwananchi wa upinzani na hakuna mwananchi wa serikali. Sisi wote ni wananchi wa taifa moja, taifa la Kenya. Ile ilifanyika katika uchaguzi, mulitugawia kazi. Mukasema wengine waendeshe serikali, wengine wakuwe walimu wa kusahisha waende upinzani. Na sisi wote tunafanya kazi moja, kazi ya wananchi. Si ni kweli? Kwa hivyo tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tuweze kutimiza malengo ya Wakenya. Boigo murai bwense na nyarago singirana kubaburia Bakenya kwena kibinangwa kana bari bango ekyagera bange yonerera kigokonya gokore meroberio ao ye serikali na ukine birengo bya uchumi kurangana murai bwense nigatebuna Bakenya bonsi baise wakane bango buneta keire Kenya teko bensabireri baigote gosaba likabeso kurinse Chisco. Na waomba wale wote, we understand we have to balance issues, and I agree with Mama Shiro that we can bend over sometimes, but I want to also ask each and every Kenyan, wherever they are, that we must all pay our taxes. It is the only guarantee that we have for the independence of our country. Tusipolipa ushuru, tutakuwa watumwa wa wale wanatukopesha pesa. Na nobody wants to be a slave of anybody. Mnataka tuwe watumwa? Mnataka tuwe slaves ya watu wengine? Hapana. Asumo yigo yubono ni noro no ikiranwa no mugavana bwe county ya Nairobi Johnston Sakaja ohibo igo nero teabune yene ngaki ya magenda takiri gokorwa sense ya Kenya anekrate abuna reni ga kanire budget ya nyarage kubekwa se county ya Nairobi ya rengete go jikumwaga achira inyomba kuri ni gate abuna chibese icho tigakinyare chigonjorwa ile jigokonya omu Nairobi erikwega. But tumesema ya kwamba kwa mfano jana na juzi tumekuwa tukiangalia budget ya Nairobi County. Your Excellency, niliona walikuwa wamenekea 500 million shillings atukujenga nyumba ya governor na deputy governor. Nimwambia watoe hiyo pesa, tujengea watu masoko, tujengea wananchi wa Nairobi mahali ya kufanya kazi, kwa sababu hapo ndio watu wetu wako. Simi kuna mali inaishi tayari. Sasa jameni, nusu bilioni kujengea governor nyumba, akina mama hao wanahangaika. Vijana wetu wanahangaika, hawana kazi. So nimeeleza watu wangu kwa county, na najua pia kwa national government wamejua focus yetu iko kwa mwananchi wa kawaida. Tuangalie mwananchi wa kawaida kwanza, sisi tutajipanga huko mbele. Si ni kweli? Omumende bwe county ya Nairobi estapasaris boigo yukirana sense meyone nali ira yogo chikomo bwatsi murai bwense Dr. William Ruto nonyega kurwa sawa mabori bwa simiuro moja kyani gate abuna enere nchire ya moch kwene kuna magendero ngwene kiwara sense to ya Kenya. Ruto, all protocols observed. Your Excellency, allow me to congratulate you for being the President of this great Republic of Kenya. You were not my presidential candidate, but now you are my president. When we met in Mukuru, you asked us as members of parliament to be wary of what you want to do for the people of this great country of Kenya in terms of housing, to put dignity back into their lives. And you said you would be bringing a bill for the housing fund. We are waiting anxiously for it because we want our citizens to live with dignity. We want to eliminate slums in this great country of Kenya. Ekero enseme osenseria United Kingdom ya nyore Prime Minister Obomoya
Sunak Rish ni gobono oyo kaberu mo prime minister bwense yo osebwense me yo Ristrush anyara ga kurwenkwana yaye yomwerio eyarekana koba chidaika chinke ekaranyara ka ukwana igoro yobokoreri bwaye na kurwo bisi bena siritko lelero. It has been a huge honour to be Prime Minister of this great country, in particular to lead the nation in mourning the death of Her late Majesty the Queen after 70 years of service. Eiwalne rengwana ya yotra sekro yarekana kobe nyingi mono kera abantu basemere tunangwenda algo inde kujina chirabu bunanyara ka ukwana yotaire tino ine reka ya mukwana nkwana iyo kolende nere wana manyite kyagera nande niganyara ka gwetike mirimo yakobo mo prime minister bwensemere United Kingdom ayuna na kolende sichinse jiga kanoje na cyara gire usichap tugijira ke 17 nema sida sichinse komicheri tko lero yonko kubona genda kubwati miroberio ya Ndizi TV nero bwansu koma gusinyurana nabaganda utubwati sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oiga sensemo ya YouTube nabagotonyora Ndizi TV News eyo na kolende